hatun napayku sa pangku ni gichispa huay panaykuna. Kunang oras taytanchispa palabranta ñawin chayosunchis. Akay San Lucas kilka hatun akay nimpi piska huchuit akay nimpitah iskichunka kanchisniyo. Taytanchispa palabrang ning chaymantata luksiska hinaspa publicano sutiuh levinis katatariska tiasyaska banku kuchupi akay publiko banku kuchupi hinaspa niska katikuay ipaitah alata sa kayatamuspa hatariruska hinakatikuska chaymantatah Levi hatuchak bangkitita wasim pirurayuska apayamuska llankak masinkuna publicano kunata ichaypi yayanchispas mesapi tiyasharan paykunawan ay panaykuna kaypin kashan sumaq willakuy akay runa Levi nisqamanta may pachachus yayanchis kay hallpa pachapi purisaqtin mashkasharan onqoqkunata may pachachus lugar man chayusqa hina such'uta hampisqa lugar man chayusqa hina ñawsata hampisqa lugar man chayusqa hina akay samaritana warmis ch'usaq sunquyuq kasharan paytapas sumaq munakuyta sumaq t'aqkayta churayusqa akay viuda ampayusharan ch'ulla churillanta chay viuda tapas khuyapayayuspa churinta kawsarichimusqa irunakuna sumaqta hapiyusqaku yayanchista yayanchis kay pachapi purishaqtin wayqiypanay tarita munaran kay unqusqakunata llakisqakunata waqasqakunata chaymin kunanpas taytanchis kay ninta pasashan sichus kay tuyarisanki chayqa taytanchismin waqashasunki taytanchismin hampuy nishasunki taytanchismin chimpayamushasunki qanman yuq p'unchaw chimpayusqa kay runa sutiyuq nisqa Levi pinkaran Levis uq p'unchaw iglesiapi karqan bautizakusqa judío llaqtamanta kasqa pero entonces wiñaruqtin nisqa hinata kaypiqa sabadopipas mana llank'akunchu kaypiqa leykuna mana dejasunkichu tranquilo llank'akuyta hina nisqa wayna kani risaq llank'aparakamusaq risaq akay minampi llank'aparakamusaq risaq akay bangkupi llank'aparakamusaq ay qipanaykuna akay qipa tiempopi romanukuna churayuq bancariukunata hatuchaq llaqtakunapi paykuna karanku jefe qullqita chaskiq munayninku kaqtin paykuna suwaqku mana munayninku kaqtin mana suwaqkuchu pero entonces kay bancariukunaqa qhapaq karqanku chay qhapaq kayninkuwan paykunaqa kusikuqku paykunaqa sunqunkupi apaqku kay hatun chakuyta runakuna qayllanpi hatunchasqa karqanku pero chaymantapas akay qipa tiempopi runakuna cuentata kuruku hina romanukuna ukhupi paykuna cuentata kurukuqku kay qhapaqyayushan runa qullqiwan nispa pero entonces judío llaqtapipas may pachachus pipas judío llaqtamanta bancario kutipuq chayqa astawan chiqnikuqku astawan paytaqa mana allinpaq rikusqaku entonces kaypin kashan uq wayna sutiyuq Levi pay nisqa qhapaqyashaq qullqiyuq kasaq wasiyuq kasaq karriyuq kasaq sumaq familiayuq kasaq wayqipanaykuna allinmin wasiyuq kayta munanki chay
Allin min carros kaita munanki chay. Allin min kolkeos kaita munanki chay. Pero si chus personaiki, kay kunata munanki, mana Dios mío, sapallayki, anchimin manalinchu. Y kay levinis ka, no karisak sapay, liang kaparakamusak, way nakaninispa. Anchipi way kapanaykuna, ris kayang kapaku. Taitan chispa, sirvang ninga hinata, pero pay kapah kaska, pero kumpitah min kaska chusah nispa. I mas kaita munarang, yayan chista, itupaita munarang paywang nispa. Way kapanay ko na. May pachachus, kolkekepang hataring kihina. Entonces familiata sa kayungki. Entonces wawakunata sa kayungki. Wawakuna mo ng taitanta, mamanta, paywang kuska tiyanangkuta. Pero kang yakis ka, pawaringki, levihina, kolkerayko. Che wawakuna winyayong manataitak mo na kuiningwang. May pachachos paikuna, wakas ka upuncho kepakungku, manataitang kansu. Mana mamang kansu. Wakin ko na sakyungku, wawangkuta, kolkerayko. Papagranding man, abuelitong man, abuelitang man, sakyungku. Kolkerayko, pawangku. Wakay panay, kolketa konsigiramunki. Entonces wasitaran tirunki. Entonces karuh karunki. Entonces wasikunataran tirunki kay kunapi. Alin cosas kunataran tirunki. Entonces junchori pararunki ajinata. Wawai que de repente pungkut takayaramu. Taytay. Kay pinkasyan. Kay pinkasyan. Enamorada y kay pinkasyan ongkoska junt aongko iminata chay akaita sonkoy kipi churayunki kolkewan kay waway kita rikyuspa mana estudiuhta mana estudiunta tukunchu iko nang apayamos ungkina nietuta imay natakang kawayunki. Imay natakang akay taranting ki kolkewan. May pachachos espusay ki upuncho ni sunki. Manana muna kuy kinachu. Kansa kiriwaranki. Kunanta mana muna kuy kinachu. Imay natakang ranting ki muna kuyta. May pachachos kang kolkeray ku pawariranki hina. Upuncho de repente kutiamun ki kolkeo. Pero entonces doctor manchimpayong kihina onko niuk tarikunki. Hospital mangriyungki kolkay kiwan. Tukuyamunki kay hospital pi manakanchu hampi. Chayok mangringki manakanchu hampi. De repente doctor kuna ni pusunki cuida kuyayna porque manakampak kanchu solución. Kolkay kita chay pi tukuyunki. O ay kay panay manatak kanchu hampi kampak. Manatak kaliang kichi mawampas. Anchiming. Kolketa churayunchis primeruta chayka. Imanatak yayanchista churayunchischu. Primeruta chay. Kolke kipang purika. Ahina. Ikay pingkasang levi. Kolke kipang puriuspa. Pero sung kompits usah. Yakis ka. Usah pipurinchis chayka. Susah ka mana kusikuita kuncho. Susah ka nanahita kukong. De repente personay ki kunang kasyang kaipi. Kolkeo, karoyo, ima tukuy niyo, pero sungkoy kipi nanay kasyang. Kang yachanki, familia ki ukupi manaling kaskay kita. Kang yachanki, imay natusunod na kuna imbidia kusungki, engka kusungki, manalinta de siya sungki.
Susah kaya ka apay wasunchis may tukoy mampas. Susah kaya ka nanakungming. Runakunapas manalinta kawakum. Manang chaita Dios ninchis munancho kampah. Entonces Levi, kay entendios ka. Manang may mampas rita atinin acho niso pa. Kay bangkupi na kanichaypas. Bangkaryo na kanichaypas. Kolkeo na kanichaypas. Manang kancho kusikoy vidaipi. Manang kancho sumakay kausakoy. Kalatapas kuyoy mang. Kalatapas sakoy mang. Kusikoy kanampak sungkoy pi. Entonces Levi, taitan chisuang rimaita munaska. Munaska tupayoita. Pero manatirancho. Porque iglesia man kuting kacheka. Rabinukun na milyayta kawayon ka. Kunancho kutiramong. Kapakayar kutincho kunang kutiramong na. Engkako. De repente, personay ki ahina kasyanki. Unay na Dios manta karunchas papulisharanki. Machay man tukuyunki. Kolketa konsigiyunki. May tukuy kosas kunapi puliyunki. Ikang yayachanki kesongkoy kipi manat akay kakta. Ikang yachanki may nintas puri na kasya. Iglesia man chimpayo na kasya. Pero manchaku syanki. Pero entonces kay tuyaria mo syanki. Levi, mas kasaran Dios ta, taitanchista, may pitak tariruy man, chait akaita. Anchillapi, taitanchis pa palabrang, ning Jesucristo yayanchis mirikuriramos ka. Seguramente chaita pasasyaran yayanchis. Hinaspa karullamanta kawasyaran Levi. Hinaspa seguramente painira, taytay, no kang kasyani tsusa, no kang kasyani taytay, manakalpayok na, mananamay mampas puririta ti siyani nachu, manachu kusikuyta kuyuang kima, seguramente chayta nita munarang Levi taytanchista. Pero entonces taytanchis rimariramong, Levi, katikuay. Taitanchis pa palabrang ning, chay momento, kalata sa kayatamos ka. Kalata, bangkunta, aling runa, kaininta, runa kuna, publikano kuna ta, aling pakawarirangku. Kalata sa kayatamos pa. Taitanchis ta katikus ka. Taitayari, no kang necesita siya ni kang manta. No kang necesita siya ni kusikuyta. Manang imapas importaw ang nacho. Manang kay kunaka kusikuyta ko ang nacho. Imapatah no kahamuran kay munduman. Ahina kausanay pa. Mejor siya kang wampurikusa. Mejor siya kantakatikusa. Kampi siya kakasyang munako eh. Yan seguramente ukulay orang. Hampuy waway, no kaping kasyang akaya ka, sumakaya ka. Way kapanay ko na, uhunso taytan, katakning ko nata, yapalyang ko tatapuyos ka. Kang ko nakalat sa kayurang kitsis. Chay pikasyarang Pedro, Juan, pay ko na, chalwak karangko, pobre karangko. Akay kepatimpo pichalwak kunakan nisu pobre runa kuna karango. Hinasapay kunata Dios ninchis wahaska. Hampoichis no katakatikuwaichis. Pay kunapas barkunta chalwanang kunata sa kiurango. Yayanchis takatikurango. Chay pikasyarang Levipas. Pay pasakyos ka bangkunta. Kolkenta wasinta. Karunta kapakaininta. Kalata sa kriyus ka. Yan chipi ka syarang uyari syarang. Nis taitanchis nispa. Niska. Kangkunak alata sa kuyurang kichis.
ahora ni waichis. Iman kanku naman falta rasun kichis. May pachachos predica riran kichis hina. Mana alforjayo, mana mikunayo. Ni waichis, iman falta rasun kichis. Pai kuna contestas kako mani maps taytay. Oh, wai panay. Anchi min yayanchis un kausa kunjis hinaka. Manang kapakay ka imatapos ko anchischu. Kay songkonchista huntaka mana. Yayanchis pichaka mani mapas falta wanchischu. Purikunchis yayanchis wancheka. Nyang nimpi purikunchis cheka. Entonces wasipiskan. Entonces mikunapaskan. Entonces karupaskan ka. Entonces kolkepaskan ka. Entonces waway ki kunatapas rikuyong ki sumahta. Esposay ki tapas rikuyong ki alinta. Kolkay kipis mirarin ka. Imang falta rasong kichis niran tahitanchis. Ima. Kan kunak alata sa kurang kichis. Ima falta rasong kichis. Manay mapas taytay. Ahinan Diyos ninchis wang kaway kay panay. De repente chay kang kasyanki. Mana sakita ati siyang kichu kay runa kausay ni kita. De repente minapiyang kayo siyangki sabadonting. Ikunan diyanchis pa palabrampi niya yachachisungki kuna. Sabado ka Diyos pa punchaw ning kara. Isichus no kakatikus akche ka sabado tawa kay chanay. Entonces sakinay ki kang kami natapas. Sakinay ki kang ka ukyang anak ko natapas. Sakinay ki kang ka de repente runakunak amigo ikikunak kangwa machak masikikuna tapas. Sakinay ki kang ka de repente yakta runakunak kanta linta kawarira sungkiko. May pachachus kargo ko natapa usarang kihina. May pachachus yaktaon kuska puri usarang kihina. Ikunantak sakinay ki kang ka. Oh ay kay panay taitanjis ning. Kang kuna sakirang kichis iman falta rasun kichis kunan. Manang imapas, way kay panay falta sun kichu. Manang imapas, kang kantakay, kang kolkipas, kang yang kanapas, kang imapas, tukuy pas kang ka, wasipas karupas. Ama niya kikuichu, ama mancha kuichu, yayan chisming kantapas wakasya sungki, alata sa kayata muskaku. Kampas, alata sakri yayan jisman chimpay akapoy. May pachachus Levi, Dios ta chimpay kuska, y Dios ta katikuska. Entonces mana puni faltanchu, mana aling runakuna rimako. Taitanchis pa palabramping ning, chay momentos fariseo kuna, escribe kuna hunyuraka muska. Hinaspa, rimarachayta kallariskako. Kay Jesus ka. Mikushan kay huchasapakunawan. Kay publikano kunawan. Pay kunawan mikushan. Jesucristo yayanchis kutichis ka. Pikunang kalikasyanku. Manang medikutaka nesitangkuchu. Hampiktaka nesitangkuchu. Ongkoh kunayang nesesitanku. No kang hamuni. Huchasapakunaman. Arrepentimiento man wahaha. Ahinata kutichiska. Runakuna rimayokuska levi manta. Jesucristo yanchis mantapas. O eke panay kuna. Runakunaka mana kambianchu. Kunampas chay runakunaka kasyampuni. Fariseo kunaka kepatimpupi sentikuh kwa hina. Yakta runakuna hina. No kayku. Yaktarunaka nihku. No kayku leita kaya chayku alinta. No kayku ichaka alin runakuna kayku. Chiknikuhku pikunas huchasapakunahataka. Chiknikuhku publikano kunataka. Rimakuhku imastara pisu huncho judiu karang. I lokseuspa publikano karang. Chiknikuhku ni sutar.
Taitanjis papalanan pa ikunas murmuray ta kalyaris kako. Pero ay kay panahi. Akay kay patimpupi kay fariseo kuna. Halyaktarun ako na kasyarangko hina. Pay ko na lyakis ka kasyarangko. Akay sakrifisyo ko namanta. Akay tradisyon ko namanta. Akay kostumbre ko namanta. Pero manalyaki kurang kutsu. Pikunas sungkoyo, sungkompits usah kasyangko pay ko namanta. Manalyaki kurang kutsu pikunas wawamasingko. Manamuna ko iniho kasyarangko pay ko namantaka. Manalyaki kurang kutsu pikunas familia ukupi, nanaska, yakis ka puri syarangko pay ko namantaka. Kunang timpo pes, akay fariseo ko nakakasyampuni. Yaktaru na kuna, yakis ka tradisyon ko napi, yakis ka kostumbre ko napi. No kay ko ka, fiesta tarureo ko sahko, aniversaryo yakta siya mukting ka. Ukay ko sahko, mikuyo ko sahko, ang kitan taita mamay ko na sa kiwarang ko. Ang kipi puri ko sunchis, familia aling familia, tusuko, aling familia, kargo ko natapasa, aling familia, kay ko naman puri. O ay kipanay ko na, taitanjis papalabramping, likuri mo yan na kabalyo akay apokalis kilkapin. Anchi yan kabalyong signifikaran, may pachacho satanas churayamurang kay mundumang, Nyau sakaita. Imatak chay nyau sakay. Dios papalabran kay pikasan. Pero entonces manakasukunichu. Entonces nyau sa tukoy apuni. Yana tukoy apuni. Entonces kallarini. Wanyok mambelata churayuni. Kallarini entonces. Pagachuta rurayuni. Pachamamaman. Entonces kallarini. Kallarini kusikuy ta kay mundo kusaswan. Entonces kallarini machay pichak kusikuy kanispa nini. Anchiming way kay panay niya usakay. Imainatang machay pi kusikuy tataringki. Manachu familiay ki sufrisyan. Manachu waway ki kuna sufrisyan. Manachu esposay ki yakikong. Anchichu kusikuy kang anchiming niya usakay. Akay fariseo ko rin ako na niya sa kasyarangko. Imay nang kunang wanyok mambelata churayo sunchis. Imay nang kunang wanyok tani sunchis wanyok ti hanak pachamanta cha sumahta kawakusyawang. Anchiming way kay panay niya sakay. May pachach dolo santos kunapi. Apayo Sanchez resak kunata. Anchiming niya sakay. Imay nang pachamamamang kunang pagayo sunchis. Dios min kamah pachamamatapas, Dios min kamang imatukuy tapas, imay nan chay pinukanchis tarinchis man tahkaita, imay nan chay pinukanchis tarinchis man kusikuyta, anchi fariseo na kunaps nyaw sa kasyarangko, imay nan kunang punchaw nyaw sa kanchis ahina, imay nan chay kargo kunapi paseos pa, no kanchis ninchis man, aling runang kani, yakta runang kani, aling tampurini, imay nata. Oh, ay kipanay ko na. Anchi fariseo ko na pas ko nang kakasyampuni. Imay pachacho su hermano, Dios manchimpay akapong. Entonces limarita kallarinko. Pinkay ronata, umantacho kay naramunko, umantacho kambiaramunko, tihiramunko. Pinkay ronata kawari apayurusyang. Chay pakchuninki, imaman chay mangrinki. Yaktoro na kunakaling kakunchis, machakuspa, tusukuspa. Anchipiri matarurangi. Oh hermanos que riway que panaykuna. Chay fariseo kunapas kunan timpu ka kasyampuni. Chay fariseo kunapas puri syampuni. De repente kunan hampusyanki. Iya hasta naroon ako nakarimarita kalyarimusyang na. Jesus kontra. Kristiano kunakahinang kangku. Akay ng kangku. Chay manchurinki. Oy kepanay ko na Levi, mana chay tachu kasuran. Mana chay tachu kwenta tapas kurang. Hina Levi nis kahinato taytan sista. Taytay. Kasyang mingkay piu, yang kahmasiko na. No kahina tsusak. No kahina yakis ka.
no kahina wakas ka. Mana chupai kunata para muibang. Wasipi hunyuru kunchisman. Pai kunapas kasyang ongkos ka. Mana chupai kunatawang hunyu kunchisman kay pirimayawang gikumang. Anchiming may pachachus Dios ninchis bidanchis manchayam chayaka. Anchiming way kay panay. Invitayamunchis, yakirikunchis, pikunas chusah kasyanchis. No importa si chus kapah, no importa si chus pobre, no importa si chus yachay sapa, pero son kung kupichusa, manamuna kuineo. Hunso no ka predika syaranyo, yaktapyo, kolportaspa. Hinaspa kiusko manchayoni. Anchi kiusko pe. Libro ikunat bendita callarini. Y entonces runakuna anchamunku chay kiosku karan hermana kiosku. Hatuchak runakuna, kapahkuna, hatuchak karukunayo. No kamancharikuni. Sin embargo, chay hermana niwang hinata. Manachu hermano, kay si manata predikayawang kikuman. Kay wasipi. Kari kay runa kunata pikunas hamung kurantiko pai kunata no ka imbitayos aknispa hina chay semana imbitayamos ka yapayang kuta no ka chayayoni hatu chakarukuna chay piwasimpi kapah kuna hermanata pun pikunata pai kunari kasi chay pikasias ka hatu chak hospital manta direktor hatu cak doktor kuna ti ayusaran. Uknasun kuna manta kamus kaku chay yaktaman. Chay pikasyan chay vice rector universidad manta. Oy, kepanay kuna manchari kuna nota. Pero entonces Dios papalabranta kichariyo ku chay tutakuna. May pachachos Dios papalabranto yariktinko. Chay runa kuna de repente wakaita kallarinko. Yino katapo kunim umaypi. Imahting wakasyanko. Entonces ko nang entendiyon ni kaita. Kapag kunapas wakangko. Kapag kunapas nanay niyok ming kasyang sungkumpi. Kapag ko nagsungkumpi pas usah ming kasyangko. Familyang ko pipas manantak kay kancho. Chay semana. Chay wawa masinchis. Kapag ko na Dios mengentrega kapungko. Kunan chay lugar piu hatu cak iglesia hatariro. Wakay panay, sechus personay ki kasyangki. Songkoy kipich usa. Kasyang imapas biday kipi. Kasyang imatukuy pas kasyang yang kanapas. Kolkay pas kasyang. Pero chusak senti kongki. Yayan chisming wakasyasungi kantapas. Sechus personay ki mana imayo pobre kasyangki. Mana kolkay ki kancho. Ni paganay kipapas imatapas kunang punchaw. Dios mi wakasyasun kantapas. Sichus kang yachay sapa kanki. Pero songkoy kipich usa. Dios mi kantapas wakasyasunki. Hamoy waway. Hamoy way kipanay. Hamoy yayan chisman. Kunang momento kay pimanyay ko sunchis. Yay ko hanak pachapi ka. Kay pingkasyang waway kikuna. Songkong kupich usa. Sungkong kuwang yakis ka, wakas ka. Mana may mampas puririta ti siyang kunachong kuiningwang. Kay sasatsa kuining kunawang. O tay palabray kining kang ming hamurangki, pay kunamas ka. May pachachos kang kay sarangki kay halpapachapichay. Mas karangki kapahta, pobreta, huchasapata, ungkuskata. Waharangki, ikunampas wakasangki. Chay min kay waway kikunan siya musunki. Kang yatay kay waway kikunatas akkaita, sumakkaita sungkong kumanchuray. Makiki mga entrega mo ni Jesucristo ay kusutim pinatakacho. Amen.